Vundu la Limpopo lo phasa ka phesenthe dza 47 kha mulingo wa matiriki mahola hela dzhia mutshila kha mavundu oṱhe. Izwi ndi u tsela fhasi zwihulusa kha mvelelo dza vundu ho sedzwa shango ḽoṱhe nga phesenthe nthihi khoma thanu. Maitele na zwikolo zwine zwa anzela u bveledza mvelelo dza vhuḓi na zwone zwi vha na u tsela fhasi. Miṅwahani minzhi yo fhiraho tshikolo tsha sekondari ya Mbilwi tsho bveledza vhagudiswa vhe vha ḓi itela madzina mona na shango nge vha phasa mulingo wa matiriki nga dzina ledzi. Kha mulingo wa mahola ahuna na muthihi we a dzhena kha mutevhe wa vhe vha phasa nga dzina ledzi. Vhagudiswa vha maḓana maṋa sumbe vho ṅwala mulingo wa matiriki mahola kha tshikolo ichi, fhedzi vha ḓana na ṱahe vho kundelwa. Vhagudiswa vha tshi bva mulomo vha ri maitele a u dzhena tshikolo nga u sielisana nga tshino tshifhinga tsha COVID-19 ha ngo thusa na luthihi. A phasi rate ya Mbilwi i nga vha yo tsela fhasi nga nṱhani hezwi zwa coronavirus zwo fhungudza tshifhinga tsha u funziwa tshikoloni, ri dzhena nga 7 ra bva nga vho 11 and futhi ndi nga nṱhani ha uri a ri tshena na studies, ndi uri tshi tshi tou bva vha ḓo wana vhathu vha khou yo tamba vha sa tsha kona no vhala na mini, so studies tsha tshi ri ṱanganyisa roṱhe sa na tshikolo ra kona u gudisana no vhalisana. Ha sina tshifhinga tsho ri vhadededzi vha ḓa vha khou funza ha sina tshifhinga tsho ri ha khou lwela uri mini hu fhedzwe syllabus. I feel like hezwo zwithu zwo contributesa kha u tsa phasi rate ya Mbilwi. Even Vhembe, Limpopo, corona na yone it has played a huge role kha hezwo zwithu zwoṱhe. Vhabebi na vhone vho ṱaisa mihumbulo yavho. Problem ndi yeneyo uri vhana vho vha busy na dzi social media, vho vha ṱhoni dza mafhungo badi na ṅwaha, ho vha na vhuyaḓa vhunzhi a vha ngo concentrate kha bugu, vha eḓela na dzi founu nguvhoni ndi tshi tsha muthu o neta uri a vhale bugui zwi a konḓa. Ndi ngazwo kiḽasi ya 2021 yo vha fhasi. Zwitiriki zwa rathi Vundu la Limpopo zwi khou wela kha zwitiriki zwa 10 zwo konḓelwaho tshoṱhe u shuma zwavhuḓi. Muraḓo wa khoro tshitumbo wa vhuḓifhinduleli kha muhasho wa pfunzo Vundu la Limpopo vho Pholi vhushelo vha ri tsela fhasi kha kushumele kwa vundu kha mvelelo dza mulingo wa matiriki zwo nga khaedu nnzhi dzine vundu ḽo livhana nadzo, u tou fana na u kundelwa u swikelela maitele a u guda online kana e-learning kha vhunzhi ha zwikolo zwi re vhuponi ha mahayani.